kubli pi baro sai sen pat akan ni janmit ngakwa ban ai jing kai pi khamtam e ki khna ran song po class 9 kumno ban le ekini ki jet problem jong ka linear equation ngi ba hange ka dan ka numerator denominator hange ru ka dan ka numerator but denominator khna ban le ekini ni hak ban cross multiply number baro ariang ki dan lam but denominator but numerator te bangin le ekini kumba ai pi hak cross multiply kene ka dan ka rule tingi dan hange 2 into 4y plus 5 should be equal to 3 into 5 minus y. Ni ham multiply kani ti kuma praktik na tu musuh lagi kai 2 into 4 kalau 8 hanya kami 8y plus 2 into 5 kami 10 3 into 5 kami 15 3 into y kami minus 3y. So menta une di y ba une di y ngan ra no yo ni y sini ba une minus usakla plus une di 10 une di 15 ngan ra no yo 10 satai ini pe menta kami ayu hal ne min sio 8y une di minus 3y unsakla plus 3y is equal to 15 une di plus 10 dara satai une unsulong minus 10 8y plus 3y kane kami 11y is equal to 15 minus 10 kane kalong 5 so y should be equal to 5 divided by 11 kane ka jubab jong kane but kumbang ai kai phi machwa kumno ban verify kane pinsalap ba katai kalian kediang kadong kaju bat kane kalian kamon tilada pila ngan e khnang ya kane khna mo phinle ka verification bladi but hadin jo kane pinsalap ba answer ko phiyo kane ko pakka kata kamo 5 divided by 11 kubish bon bat ngane lamba kane kala yarap shibun ya phi kumno ban solve yakini ki linear equations ba khama de bla ban chakri shu shu phi subhaban like ba ban subscribe ya ka video juga ka ba ngai ka teng Shaiphyrnai hapo YouTube kubish bon